Visoka poslovna elita uspjela nametnuti kontrolu nad političkim sustavom SAD-a i zapadnih zemalja i od tuda pruža pipke prema ostatku svijeta. Ono što se predstavlja kao liberalno-demokratska filozofija ispod plašta krije neoimperializam i kao što je to autor Saša Marković sročio, dugoročne lance ropstva kao posljedicu liberalnog modela kapitalizma. Riječ je o crnogorskom povjesničaru, magistru diplomacije i bivšem političaru Saši Markoviću, koji je svoje djelo naslovio Manifest protiv imperija, prilog povijesti američkog neoimperializma. U njoj se bavio svjetskom politikom 20. stoljeća i ulogom anglo-američke elite u njoj, koja pod krinkom demokratskih i humanih vrijednosti svijetu nameće masovnu medijsku manipulaciju, financijsku alkemiju globalnog dosega, bezdušne sankcije i neprestane ratove. A što se krije ispod površine, oduvijek nas je zanimalo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Saša Marković, crnogorski je politolog i povjesničar i magistar političkih znanosti koji je magistrirao na temu kraj unipolarnog i nastanak multipolarnog svjetskog poretka, tranzicija globalne političke moći. Također je bio i bivši zastupnik u skupštinama Republike Crne Gore i Državne zajednice Srbije i Crne Gore, te član parlamentarne komisije za sigurnost Državne zajednice. Dobro večer. Dobar večer. S nama ste kao gost i autor knjige Manifest protiv imperije, prilog istorije ili što bi se reklo povijesti američkog neoimperializma. Kako je išao put od ove što akademske, što političke karijere do knjige koja se to zove Manifest protiv imperije i kao što ćemo u narednih čak 90 minuta, jer ova emisija će ići u 2 nastavka, vidjeti da se bavi zapravo prirodom angloameričke dominacije i izbivanjima. Kako je išao taj skok ispod politike do nečeg što zapravo praktički je razotkriva iznutra? Dobro večer i hvala vam na pozivu. Dakle, taj put je jako interesantan. Upravo iz razloga što svoje iskustvo koje sam stekao u praktičnoj politici u suštini je bilo sublimirano i na kraju je dovelo do toga da odlučim da se bavim naučnim radom koje je rezultiralo i pisanjem ove knjige. Međutim, jedna samo ispravka na početku koja se potkrala u mojoj biografiji. Ja nisam povjesničar, znači istoričar sam nesvršeni, s tim što to nije što strašno, zato što ja čak smatram da to i nije neka stvar koja možda, koja ne mora da donesi neku prednost. Imamo Davida Irvinga koji je napisao po riječima Johna Keegana, najvećeg autoriteta u domenu vojne historiografije u Velikoj Britaniji, znači Davida Irvinga, za koga on kaže da je napisao najvažniju knjigu o Drugom svjetskom ratu koja se zove Hitlerov rat. Dakle, David Irving je čovjek također koji je nesvršen istoričar. Dakle, ta stvar može samo da mi olakša zato što upravo puno istorije koje je napisano i koje imamo danas u proučavanju u suštini su spinovane istorije i lažne istorije. Dakle, vraćam se sada na politiku. Moje praktično bavljenje politikom je vezano za Liberalni savez Crne Gore, vjerovatno za najznačajniju stranku koja se javila u 20. vijeku u istoriji Crne Gore. To je stranka koja je baštinila i koja je stvorila liberalno-demokratske principe, upravo one koje Amerika propisuje i izvozi čitavom svijetu, da li putem soft power ili hard power, dakle preko vojske, preko bombardovanja, preko intervencija. Znači, Liberalni savez autonomno je stvorio uslove i stvorio jednu takvu stranku. Dakle, bilo je za očekivati da će Liberalni savez da bude 100% podržan od Sjedinjenih Američkih Država, koja je to jedna autonomna stranka koja se desila u Crnoj Gori, koja je bila antiratna stranka, koja je bila za vrijeme Miloševićevog vremena vladanja Crnom Gorom preko Demokratske partije socijalista do 1997. godine glavni neprijatelj države i društva unutar Crne Gore. Međutim, šta se dešava? Dešava se da upravo podjelom DPS-a 1997. godine, kada jedan dio se odvaja od Miloševića i podržan od strane Sjedinjenih Američkih Država počinje da bude opozicija Miloševiću, Liberalni savez i dalje ovom takozvanom reformisanom dijelu koje je predvodio u to vrijeme premijer, a kasnije predsjednik Milo Đukanović, postaje i dalje glavni neprijatelj
države i društva. Hajde, mi smo tada mislili, moguće je to da je zbog toga što Amerika koristi Đukanovića u nekoj političkoj tuči sa Miloševićem. Međutim, poslije Miloševićevog pada, taj se trend nastavlja isti. Taj trend ostaje isti. Liberalni savez i dalje biva glavni neprijatelj države i društva. I šta se... Imamo dokumente koje su iznijeti u parlamentu Crne Gore. Šta je zaključak bio? Zaključak je bio da Amerika nije željela autentične demokratske snage, ne kod nas, nego bilo gdje. Ona je željela samo marionetske političke snage koje će ličiti i koje će pričati liberalno-demokratsku priču sa svim onim stvarima koje treba da se ispričaju, ali ne autentične patriotske snage. Gdje je došlo do loma? Došlo je do loma zato što Liberalni savez Crne Gore poslije pada Miloševića, kada je počeo sveobuhvatni proces tranzicije, nije želio da se Crna Gora rasproda i da se Crna Gora dovede u onu situaciju kao što su dovedene sve istočnoevropske države u procesu tranzicije. I Liberalni savez uništen. Uništen je direktno pod dirigentskom palicom Williama Montgomerya, čuvenog ambasadora koji je bio i u Zagrebu i u Beogradu, i to je uradio normalno crnogorski režim za njegov račun. Normalno, puno spinmajstora će reći da je to on radio po svojim nekakvim vezama, plaćanjima i tako dalje. Američki ambasadori to ne rade. Drugim riječima, to vam je dalo jedan drugi uvid s obzirom da je ova knjiga... Pa želim samo reći da završim ovaj dio priče zato što je Liberalni savez brutalno pokraden, mislim on je pokraden na svim izborima, ali ono 2002. što je urađeno konačno, to je urađeno na taj način da su otvoreno kupovani glasovi u Crnoj Gori i da je William Montgomery stojao iza tog projekta zajedno sa vlašću u Crnoj Gori upravo da bi se izbacio iz bilo kakve aktivne političke igre Liberalni savez. Poslije toga sve je bilo jasno. Eto, u ovoj vašoj knjizi koja se zove Manifest protiv imperija, bavite se na neki način zapravo američkim neoimperializmom, što nije tako novo, ali ima tu zapravo puno i uvida načina kako se to radi, svih tih spina koji su čak na povijesnim razinama. Do sad su se inače u tim znanstveno-istraživačkim krugovima povijesne kontroverze slabo proučavale, kao što ste spomenuli. To su upravo one koje su omogućile angloameričku dominaciju i učimo ih danas zdravo za gotovo. Pearl Harbor je ovakav, 9.11. onakav. Kako vidite tu razliku između toga što se neke stvari koje vode prema tome uporno prikazuju kao niz pogrešaka i krivih procjena, a možda bi se mogle nazivati smišljenim planom, hladno proračunatim, koji se poslije predstavlja kao pogreška? Pa ja bih upravo odgovorio na to pitanje završavajući ovaj blok priče o mom aktivnom bavljenju politikom. Mi smo 2005. to je sami vrh stranke, ja sam bio tu, ali nisam bio donosilac odluka, moram to reći pošteno, i bio sam među ljudima, među 7-8 prvih ljudi u stranci, ali sam bio, znači, prisutan kada su te odluke donošene i donošena je briljantna odluka 2005. da se Liberalni savez konačno zamrzne, da više ne učestvuje u lažnim i namještenim političkim utakmicama, upravo kao pokušaj bacanja rukavice u lice američkim lažnim pričama i Potemkinom i Selujima o demokratiji, jer u Crnoj Gori, koja je tada od strane američke administracije prikazivana kao šampion demokratije, kao neko ko treba da bude primjer tranziciji i tako dalje, upravo zbog toga što je vlast aktuelno u Crnoj Gori slušala Ameriku i imala taj demokratski luk, ako možemo tako reći, Liberalni savez se zamrznuo šaljući poruku svima zainteresovanima da nema minimuma demokratskih uslova. Dakle, vi ste već pomenuli da sam razne stvari radio u stranci, ja sam se bavio međunarodnim odnosima, bio sam čovjek koji je bio zadužen za međunarodne odnose, prije bilo kakvih partijskih i političkih funkcija bio sam i direktor radija Free Montenegro u Podgorici, to je bio jedini slobodni radio koji nisu kontrolisali niti Milošević i Srbi, niti vlast u Crnoj Gori, nego baš slobodni radio. Poslije toga sam bio šef kabineta ili ureda predsjednice Skupštine, nakon toga vrlo kratkom periodu i zastupnik u Crnogorskom parlamentu, međutim u tom periodu mi smo bojkotovali parlament, tako da nisam učestvovao, ali 3 godine kasnije u državnoj zajednici sam bio vrlo aktivan u tom parlamentu. Dobro, vratimo se sad malo... Nakon toga, vrlo bih želio da kažem... Da ne potrošimo cijelo vrijeme na povijest Crne Gore. Ne, nećemo, vrlo je bitno to da kažem, poslije 2005. ja sam odlučio da se bavim upravo nečim drugim, jer smatram da baviti se praktičnom politikom na ovim našim područjima, ako niste dio neke velike igre, namještene igre, je potpuno iluzorno. Ja sam odlučio se bavim naučnim radom i onda smo došli do ovoga što ste vi rekli, do ove knjige. Ova knjiga je proizvod trogodišnjeg rada od 2010. do danas, koja je izašla 20. juna u Beogradu.
Dakle, knjiga se zove Manifest protiv imperije, a kostur za tu knjigu je upravo predstavljao taj magistarski rad o kome govorite, o kraju unipolarnog i nastajanju multipolarnog svjetskog poretka. Dakle, vi pitate mene da li je to krivica ili su to slučajne greške. Koliko sam zaokupljen tom temom, reći ću vam zato što nastavak mog naučno-istraživačkog rada će upravo ići na tu temu, sa temom doktorske disertacije koju ću da radim, sa temom Versajskog mirovnog ugovora ili Versajskog mira kao zločinačkog poduhvata. Dakle, apsolutno krivice. Oni žele spinovati čitavi 20. vijek. Kako je istorijski proces i sve što su radili donosioci odluka, prije svega angloameričkih odluka, bili kao jedan veliki zalutali brod na okeanu u kome su se ugasili motori pa su ga nosili talasi i more lijevo desno. To je apsolutno laž. To je spinovana stvarnost. Dakle, sve što se dešavalo dio je jako promišljenog plana koji se prije svega donio među donosiocima odluka u Velikoj Britaniji, uvlačenjem poslije kasnije Sjedinjenih Američkih u istu tu igru, i tu leže uzroci Prvog i Drugog svjetskog rata i kasnije stvaranja međunarodnog poretka poslije Drugog svjetskog rata pa sve do danas poslije rušenja Sovjetske imperije. Nadam se da ćemo upravo na tu temu i govoriti. Vrag se uvijek krije u detaljima. Vaša knjiga ima 3 dijela. Prvi dio se bavi na neki način novijom poviješću američkog imperializma i svime što se tu zbivalo. Drugi dio nas malo vraća u britansku povijest i početke i uzroke Prvog svjetskog rata i drugog, čak i ono vrijeme prije ulaska Amerike. Treći dio se bavi suvremenim stvarima i protkano je tu sa mnogo podataka uopće kako se na kulturni način i kako se jedan totalitarizam stvara kroz programiranje ljudi. U svakom slučaju, taj neki novi model, mislim uvjetno rečeno novi, zove se demokratsko-liberalni. Naravno, danas je dosta već mnogima jasno da on ima kontrolu financijskog sektora, MMF-a i Svjetske banke i slično, i da se radi o tranziciji državne moći prema multinacionalnim korporacijama preko izraza kao što su privatizacija i liberalizacija, i da su zapravo slobode tu vrlo upitne. Pa krenemo nekako redom koji ste vi išli u knjizi. Sloboda je kao termin jako popularan u Americi, stalno je korišten. Ipak u njegovom ustavu na neki način se priča o formalnoj slobodi, ali ne govori se o jednakosti, ni socijalnim odredbima, ni ničega. U kojoj mjeri su intelektualci tih vremena promišljali tu američku demokraciju poput Alexisa de Tocqueville i kako su oni vidjeli, kako su interpretirali, kako je ona njima izgledala, dakle suvremenicima koji su gledali kako nastaje to nešto što je kasnije postalo mit? Pa, teoretičari pravni će reći da je američki ustav revolucionaran. On u mnogo svemu jeste revolucionaran. Međutim, vi ste jako dobro zaključili da on osim pojma slobode nije nosio i jednakost kao kategoriju. Ta jednakost, vidjet ćemo kasnije kroz i praćenje rada u mojoj knjizi, pokušao je da ispravi tu grešku ne grešku, nego nedostatak u američkom ustavu Franklin Delano Roosevelt sa drugom poveljom o pravima 1945. godine. On je to i najavio u svom govoru da će uraditi, međutim smrt ga omela i nizom raznih akcija se upravo i dogodilo da ga naslijedi ne njegov bivši potpredsjednički kandidat, nego ga naslijedio Harry Truman, da se upravo to i ne bi desilo. Međutim, vraćamo se sada na vaše osnovno pitanje i na Alexisa de Tocqueville. Znači, Tocqueville je bio u prvoj knjizi oduševljen američkom novom demokratijom i ustavom. Međutim, već u svojoj drugoj knjizi i on pokušava da bude malo realniji i nije više toliko oduševljen američkom demokratijom i poziva se na razne dijelove koji su nedostaci. Tu je prije svega, on pominje termin tiranija većine u odnosu na tiraniju manjine, iako je uslovno uzet taj termin i on je rekao američki novi politički sistem nije adekvatan starim terminima. Despotije, diktature, tiranije i njega više mi ne možemo formulisati nekom rečenicom. Mi ga možemo samo formulisati kao neki proces koji se dešava i pokušati da dokučimo i determinišemo čitav proces. Prije svega, on zbog toga pokušava da barata terminom tiranija javnog mnijenja. I to tiranija javnog mnijenja koja će upravo onesposobiti čovjeka da promišlja i da glasno misli i da bude kritički nastrojen prema uopšte političkom
karakteru političkog sistema. Pa eto, tu je zapravo u vašoj knjizi ima niz citata povjesničara i drugih znanstvenika koji su na sličan način promatrali stvari. Recimo, James Allen Smith je smatrao da je cilj američkih ustavotvoraca bio izbjegavanje demokracije, stvarajući sistem koji će narodu dati što je manje mogući politički utjecaj. Charles Burt, jedan od povjesničara iz prve polovice 20. stoljeća utjecajnih, smatrao da je pisanje ustava bilo dio male i vrlo aktivne grupe ljudi koji su bili zainteresirani za svoju imovinu. I on je rekao da je taj ustav u biti ekonomski dokument temeljen na konceptu da su privatna prava na vlasništvo ispred države i da su izvan dometa populističke veličine. I sada bismo mogli na trenutak skočiti na pitanje čija su to privatna prava čija su se ugrađivala u ustav da budu ispred države. Koje su to oligarhije, jer Amerika je u stvari oligarhija, prema vašoj knjizi, bile tu na dijelu, kako su se one ispreplitale i onda ćemo vidjeti njihove pokušaje da zavladaju tim nekakvim financijskim sustavom. Pa drago mi je da ste izvukli ova dva dijela ovih čuvenih historičara koji na jedan potpuno originalan i drugačiji pristup od onog idolopoklonstva prema američkom ustavu pominju i želio sam upravo na taj način dati uvid iz više uglova. Ako vam se to toliko dopalo, imam ja i treći ispisan. Franklin Delano Roosevelt, koji je rekao da sloboda demokracije nije sigurna ukoliko narod tolerira rast privatne moći do stupnja kad ta moć postaje jača od same demokratske države. To je u svojoj biti fašističko vlasništvo nad vladom, od strane pojedinca, grupe ili nekog drugog oblika privatne kontrole. Pa to je još jedan od lijepih citata iz moje knjige. Zapravo je ružan, ali u biti lijepih u smislu istinitosti koji opisuje realnost te političke slike. Dakle, moramo se vratiti na sami početak priče. Očevi osnivači koji su i stvorili američku državu i koji su stojali iza pisanja čitavog ustava su unutar svoje političke borbe odmah na početku, dakle, iako moramo znati da je i sama revolucionarna borba za stvaranje nezavisnih Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na britansku krunu bila potaknuta odlukama britanske Bank of England centralne banke, dodatnim nametima jer se Britanija našla u velikoj političkoj krizi, namete kolonisti nisu željeli da trpe i tako se desio bunt. Kolonisti su željeli neko novo društvo u odnosu na društva koja su u to vrijeme bila u Europi i ta revolucionarna nova država koja je stvarana i kroz taj revolucionarni novi ustav je trebala biti nešto novo. Međutim, da li je bilo novo? To je veliko pitanje zato što odmah na početku ta ista država počinje da imitira i da uzima dijelove britanskog ustrojstva. Prije svega, najvažniji zastupnik britanskih interesa je bio Aleksandar Hamilton. A Aleksandar Hamilton je maltene želio da preslika britanski politički sistem. Veliki otpor u tome imao u jednom od drugih jednog od glavnih svojih oponenata, Thomasa Jeffersona. Thomas Jefferson je bio čovjek koji je bio profrancuski i orijentisan i njega je mnogo više dojmila francuska revolucija i taj politički sistem i u toj političkoj borbi između Aleksandra Hamiltona i Thomasa Jeffersona možemo vidjeti prvu uopšte odluke i unutar političke borbe koje su se donosile kroz tuču oligarhije unutar Amerike na početku 19. vijeka. Tako se i formirala spoljna politika i njihove doktrine u tom dijelu. Tada imamo politiku potpunog američkog nemiješanja u europske poslove i to su ti hladno proračunati interesi, kako bi ih nazvao Aleksandar Hamilton. Na drugoj strani, Aleksandar Hamilton je bio propusni ventil za utjecaj visokog financijskog kapitala. I odmah, od samoga početka stvaranja američke države, mi imamo veliku borbu unutar oligarhije. Unutar te stare oligarhije koja je stvorila Sjedinjene Američke Države i velikog kapitala koji je preko Aleksandra Hamiltona i pokušaja stvaranja monetarnog sistema unutar Sjedinjenih Država preko centralnih banaka imao svoj utjecaj. Dakle, na jednoj strani imamo tradicionalne američke
izolacioniste, da ih uslovno tako nazovemo, i na drugoj strani imamo međunarodne bankare uz pomoć američkih bankara koji pokušavaju da razvijaju financijski sistem, dakle identičan onom sistemu u Britaniji protiv koga se, možemo slobodno reći, protiv koga su se i kolonisti podigli u borbu za svoju nezavisnost. Mogli bi se zapravo reći da je iza oba dvije te strane, jedni su se inspirirali britanskom politikom, drugi britanskom financijskom politikom, pa kako god da svedemo, uvijek dođe nekakav kontinuitet britanske politike u Ameriku. Osim normalno Thomasa Jeffersona, za koga moramo napomenuti da je bio profrancuski orijentisan. Dobro, a je li bio neko proamerički? Dobro, to ćemo poslije. Danas se na neki način govori o financijskom tom sektoru koji je ušao i nekako preuzima svijet kroz MMF, Svjetsku banku. To je naravno počelo sa Engleskom središnjom bankom, to je dio povijesni koji kasnije slijedi u knjizi, međutim u Americi od samog početka bio taj pokušaj da se nametne jedna vladavina središnje banke koja prije svega pripada privatnim bankarima. Danas imamo federalne rezerve od 1913. međutim bilo je barem 3 pokušaja prije. Središnja banka, prva američka banka, pa druga američka banka i slično. Kako je išao taj tijek stvari? Ono što je najbizarnije od svega je to da je država cijelo vrijeme čuvala anonimnost osnivača tih banaka. Znači, kad god je neka banka bila u rukama privatnih vlasnika i zvala se Prva američka banka, ti zapravo nisi smio znati u čijim je ona rukama, što je već samo po sebi dosta. Znači, odmah poslije revolucije Amerika je upala u haos. Upala je u financijski haos i oni su napravili odmah po ugledu na Englesku, tu, kako ste vi nazvali, središnju centralnu banku Sjedinjenih Američkih Država, to je zvala se Banka Sjeverne Amerike, međutim ona je izazvala još veći haos. Ona je osnovana 1781. godine i ona je trajala samo 3 godine. Onda nalazimo jedan period potpune praznine i pokušaja stvaranja nove centralne banke. To nije išlo lako. Bili su veliki otpori. Međutim, kako sam već i na početku rekao, pod utjecajem Aleksandra Hamiltona stvara se prva centralna banka prava u Sjedinjenim Američkim Državama, zvala se Prva banka Sjedinjenih Američkih Država i ona je stvorena 1791. i svi su ulagači ostali anonimni. Ona je bila privatna banka. Dakle, njoj je oročen rad na oko 20 godina i rečeno je dajmo da vidimo kakvi će biti rezultati poslije tih 20 godina. U svih tih 20 godina stvorio se velika se stvorila moć, ali na drugoj strani i otpor ovog drugog dijela oligarhije i poslije 20 godina njoj je ukinuta dozvola za rad, međutim vrlo brzo, 1816. godine osniva se druga banka Sjedinjenih Američkih Država, znači to je druga centralna banka i također ovdje dolazi do toga da imamo anonimne ulagače. 20% je bilo vlasništvo države Sjedinjenih Američkih Država, 80% su bili ulagači privatni, koji su ostali također anonimni, a moramo pomenuti da je prvi put 1/3 su bili stranci. To je to takozvano koje Harold Quigley zove bratstvo međunarodnih bankara, koje počinje da igra veliku i aktivnu ulogu u raspodjeli političke moći u vrhu američke oligarhije. 20 godina je također dozvoljen rad ovoj banci. Velika moć se stvorila, međutim veliki otpor. To je ono što mi moramo dobro znati. Da je u Americi se stvarao veliki otpor pravljenju ovakve političke moći i ovakvog političkog monopola. I upravo je Andrew Jackson, američki predsjednik, pobjedio na predsjedničkim izborima, obećavajući da će ukinuti drugu banku Sjedinjenih Država, to jest drugu centralnu banku koja je bila po redosledu, i on je to i uradio 1836. Moramo isto napomenuti da je nad njega odmah poslije toga pokušan neuspio atentat, preživio je, kasnije neke drugi atentati neće biti tako neuspješni i promijenit će američku istoriju. Dakle, Andrew Jackson je ukinuo i mi imamo onda jedan period. Normalno, u međuvremenu će se desiti građanski rat i sav haos koji se desio kroz taj građanski rat u Sjedinjenim Američkim Državama i, kao što ste vi sami pomenuli, poslije vještački izazvane krize 1907. godine kada je JP Morgan dobio od Kongresa da sam štampa bez pokrića $200 milijuna da bi spasio berzu, 1913. godine se stvara Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država, koja će u suštini da bude ono što je današnja Amerika. Ona se zove sistem federalnih rezervi i samo ime treba da implicira da je ona dio federalnih institucija, ali ona je u suštini
bila i ostala ono što su bile i prije, to je privatna banka. Kada su se stvarale te federalne rezerve 1913. bio je tu niz malih malverzacija, od toga da se, ne znam, izglasava zakon u ponoć, ne znam, za Božić, dok se obećalo saborskim zastupnicima, odnosno kongresmenima, da se neće tako nešto izglasavati. Svi klasični trikovi. JP Morgan je početkom 20. stvorio tu veliku krizu i pomoću nje stvorio federalne rezerve. Doći ćemo kasnije i do nekih drugih kriza koje su umjetno stvorene. Recimo, što se tiče ovog zakona, Charles Lindbergh je opet rekao, upravo za taj zakon iz 1913. ovaj zakon uspostavlja najveći trust na svijetu. Kad predsjednik potpiše ovaj zakon, nevidljiva vlada monetarne moći bit će legalizirana i najgori kriminalni zakon donesen je ovim bankarskim zakonom. Povjesničar Carroll Quigley, kojeg spominjete, on je inače autor knjige Tragedy and Hope, a često puta ga mnogi vole izbjegavati, jer je previše istinit i detaljan. Kad je on pisao o raspodjeli moći 1880. do 1930. uvijek je spominjao nekakve dvije velike grupacije financijskog kapitala, ustrojene skoro feudalno. To su bili JP Morgan, kojeg ste spomenuli da je kroz krizu doveo do stvaranja federalnih rezervi, i Rockefelleri, ali oni su imali pomoć evropskih financijskih magnata. Koja je to bila spona? O kojim se imenima radi kad pričamo između Europe i Amerike, da malo nekako mapiramo taj nekako sjenoviti financijski sektor tog razdoblja? Pa vidite, ja sam se kroz knjigu pokušao baviti što manje imenima, što više procesima. Upravo zato da bih pokušao izbjeći priču o ono što je glavni spin američkih branitelja ove lažne demokratije, a to je da se mi onda bavimo nekom teorijom zavjere. Znači, bavljenjem procesom je mnogo lakše, ali već kad pominjemo imena, zašto ih ne bi pomenuli? To su bili Warburzi, to su bili Shiftovi, to su bili Baruch, to su bili prije svega Rothschildi, koji su imali u svakom evropskom centru svoje banke i tako dalje. Međutim, kada govorimo o tom monopolu, kog ste vi tako lijepo citirali, o kome piše Carroll Quigley, koji su kontrolisali maltene politički život Sjedinjenih Američkih Država, moramo shvatiti da one demokratije o kojoj danas imamo riječ danas u svim ovim, ja ih tako zovem, fanaticima koji pričaju o demokratiji kao idealnom poretku, koji bi bio stvarno idealan kad bi bila onakva kakva se na papiru propisuje, a u suštini kakva je u praksi. Mi u Sjedinjenim Američkim Državama u tom periodu imamo apsolutne monopole. Imamo apsolutne monopole u svim sferama. Imamo monopole u industrijskoj proizvodnji, imamo financijske monopole, prije svega imamo monopole u štampi, u tisku. Dakle, znači, sve, kompletnu štampu kontrolišu ovi trustovi. Dakle, stvaranjem federalnih rezervi samo je legalizovano stanje da će oni dobiti u sebi toliku političku moć preko monetarne financijske moći da je predsjedavajući Komiteta za bankarstvo, čuveni Louis McFadden, rekao da će ova grupacija, dakle sistem federalnih rezervi, imati svoj privatni monopol koji će raditi isključivo za svoje interese, a ne za interese Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, u taj front protiv federalnih rezervi nisu bili uključeni samo političari kao što ste Charlesa Lindbergha pomenuli. On je interesantan široj javnosti zato što je bio otac čuvenog Lindbergha koji je prvi preletio Atlantik, avijatičara i tako dalje, nego tu će biti i bivši predsjednik Theodore Roosevelt, koji je bio imperijalista, ali koji je bio imperijalista, koji je u stvari i nosilac te treće spoljnopolitičke doktrine, naručenije Monroeve doktrine. Jer da bi se vratili, moramo se vratiti u 19. vijek i shvatiti da u tom spoljnopolitičkom izolacionizmu Amerika je stvarala svoj hemisferni imperializam gdje je zaokruživala svoju političku moć u zapadnoj hemisferi. Znači, kad mi kažemo izolacionisti, ne mislimo na neke koji se ograničavaju na granice Amerike, nego na granice imperija na zapadne polutke. Znači, to je Monroeva doktrina. Tradicionalni izolacionisti su oni koji brane zapadnu hemisferu, koji smatraju da Amerika ima apsolutno pravo za branjenje svojih interesa u okviru zapadne hemisfere, a to bismo mogli uslovno da kažemo da podijelimo Atlantski okean, pa onda zapadno, sjeverna i južna Amerika. Dakle, to je njihov takozvani hemisferni imperializam koji je trajao u 19. vijeku
i kada govorimo o Americi u 19. vijeku, Niall Ferguson, čuveni profesor sa Harvarda, inače sa svom onom britanskom pronicljivom imperijalnom pameću, on govori zašto se vi Amerikanci toliko libite da priznate da ste imperijaliste. Evo mi Britanci smo, brate, odmah to rekli, mi smo imperijaliste i širili smo civilizaciju. Budite i vi ono otvoreno što jeste. Prihvatite to. Ili ono što kaže Putin, vrlo interesantno u onom trenutku buđenja Rusije. Sve što radite vi sad, Amerikanci, sa širenjem vaše demokratije liči na onaj imperializam Britanije kada su širili takozvanu civilizaciju preko Indije i tako dalje. Dobro, u svakom slučaju ti izolacionisti su s vremenom morali pokleknuti kad je Amerika ušla, kad se pojavio jedan lutak iz početka, Woodrow Wilson, koji je obećao jedno, da Amerika neće ići u rat, pa je napravio drugo, da je Amerika završila u Prvom svjetskom ratu. Prije nego što dođemo do toga, evo, ima opet njegovih citata, jer izgleda da ti svi ljudi kad odlaze s vlasti ponude malo istine, ponekad. Pa je Woodrow Wilson na kraju svog mandata, kad nije dobio podršku za ulazak u Društvo naroda, rekao je: mi smo postali jedna od najgorih vlada, jedna od najkontroliranijih u civiliziranom svijetu. Mi više nismo vlada većine, nego mišljenja i prisile male grupe dominantnih ljudi. Neki od najznačajnijih ljudi SAD u oblasti privrede i industrije se boje nečeg. Oni znaju da postoji negdje moć, tako dobro organizirana, pripredena, obazriva, povezana, da im je bolje da je ne spominju. Možemo tu na trenutak ostaviti bankare po strani, da ne izgubimo iz vida drugi aspekt koji će objasniti 20. stoljeća, a to je imperijalni karakter SAD-a od samog početka. Mi kad gledamo stare ove stripove, Divlji zapad i slično, često tamo se između redova, ali pod krinkom osvajača pozitivnih ljudi i zdravog duha koji šire Ameriku, spominje kako su oni oteli pa Teksas, pa Kaliforniju, pa Aljasku, a nije tu kraj priči. Filipini, Porto Riko, Havaj, Guam, Panama, Dominikanska republika, Španjolska, Kuba, to je sve što je Amerika osvojila odmah još pred zadnjem stoljeću. Da ne pričamo sad o 20. U kojoj mjeri su zapravo se Amerikanci na neki način zapisali tu svoju imperijalnu doktrinu? Od kuda potiče ta njihov poriv da jednostavno zemlju za zemljom osvajaju, podvrgavaju, bilo vojno, bilo huntama vojnim, bilo namještenim izborima, rušenjem legitimno izabranih vlada? Pa upravo taj, kako ste rekli, hemisferni izolacionizam koji je, znači, adekvatan Monroeovoj doktrini koja je od 1823. godine karakterisala jedan taj period politike, spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država i širenja, je u stvari bio politika, dosta defanzivna politika, iako su se širili. Druga politika je naručenje Monroeove doktrine koju je donio Theodore Roosevelt, koji je također bio izolacionista, ali koji je rekao da će Amerika raditi sve što ona bude htjela u okviru zapadne hemisfere. Ne više samo defanzivno da će braniti svoje interese, nego ako bude interes da će ona imati ekspanzionističku politiku. Dakle, mi vidimo tu već kako Amerika širi svoju moć, jer već krajem 19. i početkom 20. vijeka Amerika postaje najveća ekonomska sila svijeta. I to se vidi da ta ekonomija mora da eksplodira. Kada vi mene pitate zašto se širi, kapitalizam mora da se širi. Sistem takav mora da se širi. Kapitalizam, ako nema ekspanziju, on propada. Zašto smo došli danas u krizu kapitalizma? Zato što kapitalizam nema više gdje da se širi. Evo da napravim samo jednu malu digresiju. Kapitalizam došao je u najstrašniju ekspanziju za vrijeme u posljednjih 30 godina i najvećeg ekonomskog rasta za vrijeme tranzicionih vremena tranzicije bivših socijalističkih država. Jedan od vaših citiranih ljudi to zove akumulacija otimačinom. Da, pa to citiram jednog velikog antropologa i bivšeg predsjednika geografskog britanskog društva, čuvenog profesora sa Njujorškog univerziteta Davida Harveya, jednog od najcitiranijih autora ikad. On je među 20 najcitiranijih autora ikad. I David Harvey upravo govori o tom problemu kapitalizma. On kaže da je svijet, odnosno donosioci odluka u angloameričkom svijetu prije svega, odlučili su da 1973. godine, da tačno citiram kada on kaže da to počinje, da se stavi akcenat na financijski kapitalizam, koji će proizvesti sve ono što će na kraju on nazvati rezultatima i jednom riječju accumulation by dispossession, akumulacija otimanjem. Vratimo se do Marksa. I vratimo se do one prvobitne akumulacije kapitala. Kada se stvarao kapital kroz razne pljačke, kroz otimanje i tako dalje. Ovaj neoliberalni koncept
je prelazak iz kapitalizma u neoliberalni kapitalizam, to je u financijsku sferu donio to isto. To je opet jedno novo revolucionarno vrijeme koje je donijelo tektonske promjene. Ali do toga se nije došlo samo zbog onog što će sada neki ljevičar reći zbog pohlepe. Ne, nije. To je došlo zbog toga što je kapitalizam došao do jednog zida. On nije mogao više da obezbijedi sebi rast od 3% godišnje. Kapitalizam bez rasta od 3% godišnje ne može da ide naprijed. I problem tog rasta koji je omogućen preko financijskog sektora od 70. godina do danas završio je pucanjem balona. Zato što, citiram ponovo Davida Harveya, rast nije praćen adekvatnim razvojem. Jer to su dvije kategorije u ekonomiji koje moraju pratiti jedna drugu. Ako vi na jednoj strani imate rast, a na drugoj nemate razvoj, vi imate samo jedan sektor koji ide gore vrtoglavo. I šta je taj sektor donio? Da ne postoji više srednja klasa, da ne postoji radništvo, radnička klasa je potpuno izmještena u zemlje trećeg svijeta i kapitalizam sam više ne može da funkcioniše. Jer ako vi stvarate neki proizvod kao kapitalist, znači govorimo o kapitalizmu proizvodnom, ne o financijskom, vi nemate više u Americi, koja je centar imperije, znači to je centar svijeta, kapitalističkog svijeta, vi više nemate koga da kupuje ta dobra. Uzmimo samo industriju automobila u Sjedinjenim Američkim Državama. Tradicionalno te automobile je kupovala američka radnička klasa. Ta radnička klasa u Americi je izmještena u Indoneziju, Filipine, sada u Kinu, tako dalje i tako, Vijetnam. I ta radnička klasa radi za te nadnice po nekoliko dolara dnevno. Amerikanci imaju gradove tipa Detroit koji potpuno umiru, koji su pred gašenjem i ta radnička klasa više ne može da kupuje američki proizvod. Kapitalizam... U knjizi se dali nekoliko zastrašujućih statistika zadnjih nekoliko godina u kojima se spominje količina siromašnih ljudi u Americi po američkim statistikama koja stiže do 30-40% ukupnog stanovništva. U nekim zemljama po 40 do 50% djece odrasta u takvim uvjetima. Drugim riječima, to je jedna epidemija koju vrlo rijetko vidimo na televiziji kada nam neko servira neki hollywoodski film ili nešto, uvijek vidimo. Vidite, to su zvanični podaci. Da. Ja sam imao pomoć zato što određene statističke podatke u istraživačkom radu u ovoj mojoj knjizi pomagao mi je moj kolega Aleksandar Aleksić, koji je također moj kolega iz vremena bavljenja politikom, bio je gradonačelnik Cetinja i on je čovjek koji je dosta aktivan politički i koji je jedan od najvažnijih blogera uopšte u Crnoj Gori i u tom regionu i on je čovjek koji se upravo bavi sa takvim podacima, inače elektroinženjer i matematičar po struci i strašno ga zanimaju statistički podaci. I on je meni dao niz podataka koji su mene fascinirali. Ja sam ga pitao, odakle ti čoveče to? Kaže, to je sve javno. To je sve toliko javno, ali se niko sa tim ne bavlja, ne obraća pažnju. To se samo sakrije pod tepih. Pa kao i mnogobrojni, evo, citati, baš ovaj prvi dio knjige, zato i zloupotrebljavam toliko te citate, kasnije neću, ali tu je mnogo, recimo, Carol Krill, kojeg ste spominjali već, je rekao, snage financijskog kapitalizma su imale mnogo važniji plan, ništa manje nego da stvore financijski sustav kontrole u privatnim rukama, koji će biti sposobna dominirati nad političkim sustavom svake države i cjelokupne svjetske ekonomije. Recimo, isti ovaj Theodore Roosevelt, na njega se nadovezao gradonačelnik New Yorka, koji je zaista to dramatično opisao. Evo, ako volio bih da pročitate pa ja budem, zato jer onda je zapravo cijeli spektar rekao, upozorenje Theodora Roosevelta je dato u pravo vrijeme, jer prava prijetnja našoj republici dolazi od ove nevidljive vlade koja kao džinovski oktobot pruža svoje sluzave krake nad našim gradovima, državom i nacijom. Ona grabi svojim moćnim kracima naše izvršne organe, pravosuđe, škole, sudove, štampu i svaku drugu instituciju koja radi u interesu naroda. I da je bio konkretniji, rekao je, eto, glava oktopoda je Rockefellerov Standard Oil i mala klika moćnih bankara koji kontroliraju obje partije, pišu političke platforme, biraju partijske lidere, kontroliraju vodeće ljude i sve. U svakom slučaju, čini se da je taj financijski kapital i dalje vrlo živ. Prošli smo kroz Roosevelta koji je pokušavao ugraditi tu drugu povelju o ljudskim pravima gdje bi stavio socijalnu notu, jednakost, pravo na odjeću, hranu i rad, sve što nema u izvorne povelji. Kada dođemo danas do Amerike, kako, je li Obama Barack također predstavnik financijskog kapitala? On se pojavio kao jedno novo ovako lice, popularno, mlad, crn i slično. Međutim, koje naznake govore da je on isto, ako jest predstavnik iste te priče koja traje već 150 godina? Pa ja bih pokušao da se ipak vratimo još malo na Franklina Delana Roosevelta, jer smo pretrčali, a on je mnogo značajan. On je mnogo značajan iz više razloga. Zato što je on dio same, ako se vi slažete. Može.
Pa ćemo vratit ćemo se na Obamu. Obama je strašno interesantan. Makar se vratili na njega u drugoj emisiji. Dakle, vratit ćemo se vrlo brzo na Obamu. Međutim, Franklin Delano Roosevelt je čovjek koji je po mnogo stvari značajan i specifičan. Najviše je specifičan upravo ono što smo pomenuli o toj drugoj povelji o pravima, gdje je želio od Amerike da napravi državu socijalne pravde. Dakle, on je imao svog potpredsjednika, Henrya Wallace. To je bio najpopularniji političar uz Franklina Delana Roosevelta u Americi. To je bio čovjek koga su radnici, koji je bio zaštitnik radničkih prava, sindikata i tako dalje. On je bio u 2 predsjednička mandata, njegov potpredsjednički kandidat i bio je potpredsjednik, i u 3. tom mandatu, kada je trebao da bude ponovo potpredsjednik, zakulisnim radnjama, pošto je Roosevelt već bio toliko zdravstveno iscrpljen, da više nije se mnogo pitao za partijsku politiku, preko noći je raznim intrigama i političkim prevarama doveden potpuno anonimni senator Harry Truman i postavljen je da bude running mate, kako oni to kažu, potpredsjednički kandidat za predsjedničke izbore Franklina Delano Roosevelta za njegov čuveni 4. mandat. Kako je taj Roosevelt kao sam pripadnik elite, u isto vrijeme vjerujući da je vlada SAD-a vlasništvo elite financijskog kapitala, a on je i sam pripadnik te elite, zato je došao izvorno na vlast, opet stvarao te nekakve ideje države socijalne pravde? Ja moram vjerovati da je Roosevelt vjerovao za sebe da je izabran čovjek, da uradi nešto i da je bio veliki patriot. Da je bio veliki američki patriota. Mi moramo znati da je da je kriza 1929. godine takozvanim crnim četvrtkom povlačenje 24-satnih ovih pozajmica, zajmova za berzu, koja je izazvala potpuni lom i taj domino efekat koji je izazvao najveću ekonomsku krizu do tada u svijetu 1929. godine, koja je rezultirala kasnije dugotrajnom krizom koju su još više gurale u propast sistem federalnih rezervi povlačenjem novčane mase. Čak za tih 4 godine su povukli 1/3 novčane mase. To je nevjerojatno da u vrijeme krize središnje rezerve povuku 30% novca iz opticaja. To je pokazatelj da je to jednostavno... To je samo dokaz da je to bila prije svega politička akcija. To je bila politička akcija da bi se poslije poraza politike koja je dovela, koju on na kraju priznaje, da je u stvari bio marioneta u rukama te politike Woodrowa Wilsona. Znači, to je politika koja je stvorila federalne rezerve i to je politika koju ćemo se vratiti kada budemo govorili o uzrocima i porijeklu anglo-američke dominacije. Dakle, Britanci su tada shvatili da ne mogu sami vladati svijetom. Britanci su tada shvatili da će da izgube Prvi svjetski rat, da će izgubiti dominaciju. I upravo paralelno, ali da ne bismo sada pobjegli previše u digresiju, u Sjedinjenim Američkim Državama se javljaju političke snage koje trebaju zajedno sa Britanijom da krenu u proces stvaranja ono što zove Henry Kissinger novog svjetskog poretka. A taj novi svjetski poredak bi bila upravo ona dominacija koja najviše liči na ono što je Amerika pokušala da uradi 3. pokušajem stvaranja tog novog svjetskog poretka koji je najavio George Bush stariji 1991. godine u svom obraćanju naciji i u svom čuvenom govoru kada je rekao da je došlo vrijeme za stvaranje jednog novog svijeta koji vrijedi zbog naše budućnosti djece žrtvovati i tako dalje, 1000 tih političkih fantamozgorija. Vratimo se na početak. U to vrijeme Amerika zadaje iznutra onaj tradicionalni izolacionizam, snažan udarac i dolaze predsjednici Harding, Coolidge i Hoover, koji su izolacionisti. Hoover se ruši. Herbert Hoover, ne ovaj doživotni policajac u Americi, jer želim samo jednu malu digresiju da nasmijem, da ako mogu da se našalim, da bude interesantno našim gledalcima. Zamislite sada u Hrvatskoj koja je nezavisna od 1991. godine, kada bi bio u toj demokratskoj Hrvatskoj od 1991. do danas, 2013. jedan šef policije. Ja mislim da bi rijeke ljudi Zagrebom ovdje pravile demonstracije samo da taj čovjek više ne bude šef policije. Ja mislim kad je neko 10 godina šef policije već počinju svi da budu nervozni. A u toj takozvanoj demokratskoj Americi mi od početka 20. do 72. 3. godine imamo Edgara Hoovera
koji je šef federalne policije, dakle samo jedan čovjek. Sad se vraćam na, izvinite zbog te digresije. Učinite to brzo, ja se ispričavam, ali vrijeme nema. I izvinite, molim vas zbog te digresije, ali vrlo je značajno da bi se govorilo o karakteru političkog ustrojstva unutar Sjedinjenih Američkih Država. Upravo kriza 29. godine je jedna vrsta puzajućeg puča koja je napravljena da bi se kroz krizu, Herbert Hoover, on odbija pomoć bankara koji kažu, evo mi ćemo ti saniramo privredu. Koji su stvorili krizu. Da, on kaže, ja ne mogu da uzmem piromane da mi gase požar. Na takvom jednom političkom projektu dolazi Franklin Delano Roosevelt. Direktno doveden od strane Wall Streeta, kao dio najviše elite. Međutim, odmah u svom prvom govoru Franklin Delano Roosevelt počinje da se obračunava sa financijskom elitom. Oni nisu bili u stanju i u sposobnosti zbog svega onoga što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama da se odmah obračunaju sa njim. Oni su morali početi da sarađuju sa njim. Također, oni su toliko jaki, oni su toliko institucionalno jaki da Franklin Delano Roosevelt također mora da sarađuje sa njim. To je samo bila najava političke borbe u kojoj će dominirati Franklin Delano Roosevelt sve do svoje smrti. Nažalost, mnogo toga će dobrog koje je želio da ostavi iza sebe Franklin Delano Roosevelt biti zloupotrebljeno, pogotovo onog što je stvoreno na koncu Drugog svjetskog rata. Dakle, govorimo o Franklin Delano Rooseveltu koji je došao da rešava ekonomsku krizu i uvede regulaciju u financijski sistem. On je donio je zakone koji će regulisati financijski sistem i uvesti red u financije, upravo uz pomoć britanskog čuvenog ekonomiste Johna Maynarda Keynesa, i sve te mjere će se kasnije popularno u ekonomiji zvati kenzijanske mjere, i kroz stabilizaciju koja je tekla u nekoliko etapa i na kraju kroz ratnu privredu koja je uzdigla na kraju Ameriku, on će dovesti Sjedinjene Američke Države u poziciju najmoćnije ekonomske sile svijeta. Da bismo mi sebe doveli u poziciju da možemo za tjedan dana ovaj razgovor nastaviti, ove zadnjih 3 minute spomenimo nasljednika Rooseveltovog, Harrya Trumana, koji je bio jedna prava marioneta za razliku od svog prethodnika, koji je uveo nešto što se zove država nacionalne sigurnosti. S tim ćemo završiti, ali bi bilo dobro objasniti što to uopće znači država nacionalne sigurnosti. Što bi taj pojam uopće značio prema vana, što je značio u umovima onih koji su ih stvorili, jer ta država nacionalne sigurnosti i danas obilježava zapravo američku politiku. Što je to bila država nacionalne sigurnosti kao pojam politički? Gore Vidal, veliki američki književnik, preminuo je prije par godina, i veliki američki patriot, jedan od najvećih kritičara američkog takvog ustrojstva unutrašnjeg i američke imperialističke politike, će reći da je upravo 1947. godine u kabinetu Harrya Trumana stvorena država nacionalne sigurnosti nizom zakonskih akata koje su ponuđene Kongresu i koje su donesene. Jedno od tih je i osnivanje te nacionalne sigurnosne agencije, između ostalih je i centralna obavještajna agencija CIA i još jedan vojni dio, to je Strategic Air Force Command, znači koja je trebala rukovoditi nuklearnim potencijalom Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, stvorena je država unutar države. To nije urađeno slučajno. To je urađeno odmah poslije smrti Franklina Delana Roosevelta, kako bi se stvorio jako uski manevarski prostor bilo kom drugom američkom predsjedniku. Jer ovlasti američkog predsjednika ustavno su ogromne. Mi moramo to pošteno reći. Ali on ih ne koristi. On ih ne koristi upravo iz razloga što je doveden na vlast od strane oligarhije da sluša i da bude ono što Tariq Ali kaže, svaki moderni, kad ste već rekli za Obamu. Obama je ništa drugo nego moderni poštar. Moderni poštar velikih korporacija koji ide i sređuje poslove za veliki biznis od jedne do druge tačke, od tačke A do tačke B. To kaže Tariq Ali u svojoj knjizi Obama sindrom. Međutim, vraćamo se sada na Harrya Trumana, i Harry Truman je bio predsjednik koji je doveden s računato da uradi 2 stvari. Da baci atomske bombe. Franklin Delano Roosevelt nikada ne bi bacio atomske bombe. Atomske bombe su bile poruka svijetu ko će da vlada idućih 100 godina svijetom. Druga stvar je bila, da bi se moglo vladati,
unutar Amerike se moralo napraviti takvo ustrojstvo. A kako je to bilo moguće? U histeriji i strahu da Rusi dolazi. Takozvano braneći komunizam, Amerika je uspjela da zavlada čitavom zapadnom Evropom. Bukvalno da je okupira, braneći je od takozvanog dolaska komunizma. Dakle, bauk Sovjetskog saveza, bauk komunizma je na neki način i priželjkivan od strane Sjedinjenih Američkih Država. I oni su jako dobro znali da uvijek oni mogu da pariraju da mogu da pariraju Sovjetskom savezu. Sovjetski savez nikada nije bio dovoljno jak. Sovjetski savez je bio dovoljno jak onoliko koliko je to odgovaralo Sjedinjenim Američkim Državama. U svakom slučaju, ta državna nacionalne sigurnosti danas je u Americi jaka. Vidimo da NSA ima najveću u Juti, ja mislim najveći sustav za prestrašivanje. CIA se već proslavila svojim pučevima i slično. Ta država i dalje, državna nacionalna sigurnost je dalje prisutna. Naravno, kad ste spominjali Sovjetski savez, odnosno Rusiju prije toga, u sljedećoj emisiji ćemo dotaknuti i kontroverze povijesne po pitanju toga kako je uopće nastalo takvo jedno jako korisno zlo carstvo za jednu elitu s druge strane, koje eto koristi jako dobro jedan navodno opasni protivnik. Vidjet ćemo se opet i razgovarati za 7 dana. Hvala Saši Markoviću, razgovor kao što sam rekao 7 dana ćemo nastaviti, jer daleko smo toga da smo ovih 50 minuta raskrčili baš sve slojeve koje sjedinjuju geopolitiku, financijske moći, manipulaciju javnim mnijenjem i poviješću. Vidimo se u istom sastavu za tjedan dana.